Tuh. Hmm. 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 Assalamualaikum Baraya, wilujeng ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah, abahnya Usup mau makan ayeuna sama ada tempe, ada tahu, ada sambal suuk. Sambal suuk ya naon tutut gitu, tutut namanya ya di sawah tadi temurenan nini teh. Terus iya ada bonteng timun. Pokoknya mantap. Nasinya putih. Yo Baraya urang mimitian ku Abah daharna ayeuna. Urang doaan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum heula Abahna ya mesti kabukulan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya gontengnya. Aduh sama suuk gitu. Kontak. Favorit Abah ya lu. Mantap. Mantap.
Api mah. Alhamdulillahirabbil alamin, baraya mantap, nikmat, walaupun sederhana tapi aduh nikmatnya bukan main. Abah diberi kenikmatan lagi nih sekarang. Nah, dari Abah cukup sekian dulu, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.